nibyo ikaze ku mirongo y'imbere y'urugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwabyumvise ko twinjiye ku butaka bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Iki ni gitondo twavuga ko cyatangiye gusharirira benshi ku mirongo y'imbere y'urugamba. Birasa naho urusaku rw'ibiturika bihambaye cyane rwongeye kumvikana nyuma y'agahenge katemeranijweho ku mpande zombi kabaye ku munsi w'ejo ku cyumweru, bigendanye nuko hari amayera agipangwa ku nguni zose, ariko ibitendo by'abakomanda byo byakomeje muri iri joro rikeye nk'uko amakuru ingenzi atugeraho ava Uvira akomeza kutubwira. Tugiye kwibanda ku bitendo bya Uvira, Walikale, ndetse kandi tuze kugaruka ku rugendo rwa perezida w'u Burundi mu buryo bw'ibanga rikomeye Kinshasa gura na perezida Tshisekedi. Uraza kumva bimwe mu byamenyekanye mu buryo bukomakomeye kubyo baganiriye. Ese ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yerekeje Kinshasa niki cyamutwaye? Uraza kubyumva. Ni nako kandi ku rundi ruhande hari amakuru atugeraho ava Kinshasa agaragaza neza ko perezida wa Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muramuzi cyane, uyu yitwa Modeste Bahati Lukwebo, byari byaketswe ko ashaka guhunga iki gihugu bigendanye nuko ari kubona ko amazi atakiri yandi yari yabanje kubuzwa kwerekeza mu Bubiligi, ariko mu masaha y'ijoro yemerewe gusoka muri iki gihugu. Bikavugwa ko bamwe mu bategetsi bakomakomeye mu butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashaka gufata iy'ubuhungiro, bigendanye n'amakuru ahari ari gukwirakwizwa na bamwe bagaragaza ko byanga bikunda na perezida Tshisekedi isaha n'isaha ashobora gufata iy'ubuhungiro, bigendanye n'ibikorwa by'abajenerali bakuru bari Kinshasa bitangiye kugaragaza ko nawe bashaka kumirika ku butegetsi, kandi n'abakomeye mu butegetsi bwe ko nabo bagomba kuzafatwa bagafungwa. Ikaze mwese kuri izi paje z'ingenzi, ni paje zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Turagaruka kuri paje twavuze nizo tutavuze mu mfunyapfunyo mu rwego rwo kugira ngo dusesengure bikomeye cyane. Ikaze mwese. Amakuru ingenzi asotse muri iki gitondo aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba ni menshi cyane, ariko gato reka mbanze mbabwire ku rugendo rwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye Kinshasa kwa perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Amakuru yatugezeho yagiraga ati: perezida w'u Burundi General Neva ku cyumweru yagiye Kinshasa mu buryo bw'ibanga rikomeye, mu rugendo rutigeze rutangazwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi mbere y'uko agera Kinshasa, aho yagiranye ikiganiro na mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi. N'urugendo bivugwa ko ntare rushatsi presidence y'u Burundi abayirimo bose batigeze babwirwa iby'urugendo rwa perezida wabo Kinshasa, ndetse kandi biranavugwa ko presidence ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yategetse abakozi bayo bose ko uru rugendo rugirwa ibanga. Nk'uko amakuru yacu atugeraho abivuga, bivugwa ko ikiganiro hagati y'aba bakuru b'ibihugu byombi kibanze ku kibazo cy'umutekano muri Uvira, hagamijwe gusuzuma uburyo bw'ingenzi bwo kubuza intare za Sarambwe kwinjira muri Katanga. Amwe mu makuru y'ingenzi yatugezeho ava muri ibi biganiro by'abakuru b'ibihugu byombi ava Kinshasa agira ati: perezida Felix Tshisekedi udashaka gukora ingendo mu bihugu bimwe na bimwe kubera impamvu z'umutekano we, yahamagaye perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo baganire mu buryo bw'ingenzi uburyo intare za Sarambwe zitakigarurira Uvira. Ni nyuma y'amakuru twari twamaze kubabwira mu ijoro agaragaza neza ko muri Uvira hari kubera ibitendo bidasanzwe, kandi bamwe mu bajenerali mu gisirikare cy'u Burundi bari bamaze kumena amabanga akomeye cyane ko nibura umurundi wa nyuma mu gisirikare azatakaza ubuzima bwe, ariko Uvira ntijye mu biganza by'intare za Sarambwe. Amakuru y'ingenzi avuga ko Tshisekedi yasabye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko
nubwo ubwishyu bw'ibikorwa bamaze igihe bakora butaratangwa, ariko ko agiye kubukuba nk'uko ari kugenzereza abandi basirikare ba leta bafatanyije ku mirongo y'imbere ku rugamba, kugira ngo nibura Uvira itacika ubutegetsi bwa Kinshasa ikajya mu biganza by'intare za Sarambwe. MAA23, amwe mu makuru y'ingenzi ava muri icyo kiganiro cy'abakuru b'ibihugu byombi, bivugwa ko na Perezida Tshisekedi yabwiye Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ati ndatekereza ko Uvira kuyireka ikajya mu biganza by'umwanzi, namwe muzaba mwinjiye mu bihe bibi cyane bigendanye n'icyo Uvira yari bamariye. Mugomba kwitanga mutizigamye ku buryo bumwe cyangwa ubundi, kugira ngo turebe ko twakongera ingufu zishobora kwinjirira mu bice mugenzura muri Uvira, tukaba twakongera kuzamukana umwanzi tukamukura Bukavu na Goma, duhereye ku gace ka Uvira muri kugenzura Kasange n'utundi duce twose two hafi y'ikibaya cya Ruzizi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye biravugwa ko yabwiye Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ati turashoboye kandi twiteguye kubikora, niba koko amasezerano uri kwemera ugomba kuyashyira mu ngiro. Biravugwa ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyuma yuko mu minsi ishize yohereje umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi kugira ngo ajye kwishyuza ndetse no guhabwa ibyo bari barakoreye mu bihe bishize, yavuyeyo imbokoboko, bikaba byanatumye Evariste Ndayishimiye nawe yumva ko urugendo rwari ngombwa kugira ngo ajye gusaba ubwishyu bw'ibikorwa byakozwe n'ingabo z'u Burundi mu bihe bishize. Amakuru y'ingenzi kandi akagira ati Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagize ati niba tutangiye kwakira abaje gutanga umusada barimo ingabo za Afurika y'Epfo n'intwaro zabo, ingabo za Chad n'intwaro zabo, ndetse kandi tukaba dufite abasirikare ndetse n'abari mu mitwe ya Wazalendo na FDLR barenga 24,000, niki gishobora gutuma dutsindwa? Ahubwo ibitandukanye n'ibyo twebwe twari twatekereje, nuko dutekereza ko nkuko ibibuga by'indege byamaze gufatwa n'umwanzi birimo icyagoma na Bukavu, tugomba kuba bazariere y'ibikorwa bigomba gusubiza inyuma MAA23 intare za Sarambwe. Biravugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye General Neva yabwiye Perezida Tshisekedi ati uko byagenda kose nitwe namwe mushyire mu ngiro ibyo tubasaba, natwe dukore ibikomeza gutekanisha uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amwe mu makuru y'ingenzi y'abari muri leta majori y'igisirikare cy'u Burundi baravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yasezeranyije Tshisekedi ibikorwa by'ingenzi kandi bikomeye, bikavugwa ko uko byagenda kose uyu ari umwanya mwiza w'u Burundi ku kurwanya intare za Sarambwe, kubera ko bazi neza ko hari icyo bisobanuye ku buzima bw'abarundi. Amakuru y'ingenzi akavuga ko Uvira igiye kuberamo igisa n'isibanuro ridasanzwe ry'imirwano ikomeye, ni nyuma y'ibikorwa byakorwaga mu buryo bw'ibanga rikomeye n'abakomanda ba MAA23 intare za Sarambwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bikavugwa ko igisirikare cy'u Burundi cyateze imitego idasanzwe cyane. Gusa aramwe mu makuru y'ingenzi atugeraho avuga ko hari ikiraro gishobora kuza gucibwa n'igisirikare cy'u Burundi mu rwego rwo kwirinda ko hari uburyo bwakorohera intare za Sarambwe ku kunyuzaho intwaro z'umusada biri kuvuga ko ziri kuzanwa zinyuze muri Kamanyora zerekeza muri iki gice cya Uvira kirimo imisozi. Bikavugwa ko haba hari kuzanwa intwaro ziremereye cyane za MAA23 zishobora gutsimbura abasirikare b'u Burundi. Bikavugwa ko abarundi batangiye gutekereza guca imwe mu mihanda ishobora kugabanya nibura urujya n'uruza rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Umwe mu bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi uri mu kibaya cya Ruzizi yagize ati twahawe amabwiriza ntawe ushobora kwinjira ku butaka bw'igihugu cyacu, ndetse nta nushobora n'ubu ngubu gukoresha telefone isanzwe kereka abofisiye bakuru, mu rwego rwo kwirinda ko dushobora kwinjirirwa na za drone z'umwanzi ziri kurushaho kwinjira mu kirere cyacu ku bwinshi.
hari amakuru ingenzi avuga ko muri iri joro ryakeye mu mujyi wa Uvira hongeye gukorerwamo udutendo tudasanzwe, ariko ni twa dutendo intare za Sarambwe zikongera gukora withdraw mu rwego rwo gukomeza kunaniza no guca morali yo bahanganye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Gusa abasesenguzi n'abakurikiranira hafi ibiri kubera muri Uvira barasanga ko ari ibintu bishobora kuba akasamutwe ku ruhande rw'intare za Sarambwe bigendanye n'ibyo Burundi bwamaze kwemerera ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko kandi duteye icyumvirizo neza hari amakuru avuga ko impamvu yo kutinda gufatwa kwa Uvira ari uburyo bwaremwe bw'inzira y'ukuri yo kugira ngo babanze batekanisha abanyamurenge n'ubundi bari bazengurutswe n'ingabo za leta n'abari muri coalition yazo barimo intera hamwe, bakabamo n'abarwanyi ba Wazarendo bakomezaga kwica abanyamurenge b'iminembwe imurenge n'ahandi. Bikavugwa ko ukubanza gutekanisha ndetse no gushoboza twirwaneho ya General Sematama kuba babuhoza ibigo bya gisirikare bitandukanye muri icyo cyerekezo ari ikintu cyari cyihutirwa kugira ngo babone uburyo bwo kugotera hamwe Uvira. Bikavugwa ko ibintu bigiye kuba bishobora kuzasiga amateka y'imirwano itandukanye n'ibyabereye Goma cyangwa se Bukavu nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Gusa ku rundi ruhande bamwe mu Barundi bakaba batangiye kwikomanga mu gatuza bagira bati gutakaza Goma byari byoroshye rwose bikomanze mu gatuza, ariko gutakaza Bukavu byongera kubazamurira imbaraga. Ibyo bagomba kurangirizaho ibyishimo byabo nuko batagomba kudufatana Uvira uko byagenda kose. Aya ni amagambo ya bamwe mu basirikare mu gisirikare cy'u Burundi. Gusa rwagati iteye icyumvirizo mu ntare za Sarambwe baragira bati turacyakeneye amabwiriza y'abayoboye urugamba twe tugakomeza, nta kibazo dufite, igihari nuko dutegereje amabwiriza ya nyuma agomba gutekanisha Uvira uko byagenda kose. Hamaze iminsi akavuyo mu mujyi wa Uvira, ubusahuzi bw'abantu bitwaje intwaro kandi bambaye impuzankano. Bikavugwa ko ari abasirikare b'u Burundi, bikanavugwa ko abakomanda bo mu ntare za Sarambwe bagiye bakora ibitendo bisa no gukura mu nzira benabo mu bihe bitandukanye nk'uko amakuru ya bamwe mu basivile bari mu mujyi wa Uvira bakomeza kubitangaza. Rero reka mpindure gato mve muri Kivu y'Amajyepfo ahari kubera uburyo bw'amayeri agomba gukurikizwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse no gukomeza ibirindiro bya buri umwe wese. Bikavugwa ko muri Bukavu hatangiye naho kuza bamwe mu bantu bakomeje kwisha bari kugaragaramo abasirikare b'u Burundi. Bikavugwa ko baba bari mu bikorwa by'ubutasi bugambiriye gutanga amakuru y'abari mu kibaya cya Ruzizi ndetse no mu yindi misozi ya Uvira ko intare za Sarambwe umubare wazo muri Bukavu ari muto cyane, ko bagomba kwihagararaho kubera ko hari amakuru yaba ari gutekerezwa ko intare za Sarambwe zaba ziri gukomeza kwiyongera cyane ku bwinshi mu bice bisatira Uvira mu rwego rwo kugira ngo bajye gushoboza intare za Sarambwe zari zamaze kugera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bikavugwa ko haba hari gukoreshwa umurongo utaramenyekana kugwamagara abawazarendo n'abandi basirikare ba leta FRDC bakihishe bigendanye n'umubare w'abari bari muri Bukavu banze guhunga ndetse no kwitanga, bakaba bashaka kugira ngo bakore imitwe igomba guhungabanya umutekano wa Bukavu. Ibisabwa ko intare za Sarambwe zigomba kuba maso muri Bukavu, nubwo abapolisi n'abasirikare bamaze kwemera kwijoininga bakomeje kwiyongera umunsi ku munsi. Amakuru aheruka akavuga ko abarenga 2000 yaba igipolisi n'igisirikare bari bamaze kwinjira mu mutwe w'intare za Sarambwe kandi bari bamaze no kuvibuka berekeza Goma aho bagomba kwerekeza mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo kugira ngo bajye gutozwa uburyo bushya bwo gukorana n'intare za Sarambwe. Ni nako kandi ku rundi ruhande muri Warikare urusaku rw'ibiturika mu ijoro rwumvikanye iminota 43 yose. Bikavugwa ko ari ubushotoranyi bw'ibitero shuma bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushaka kumenya ubushobozi buri muri iki gice gisatira Pinga na Mpeti mu mutwe w'intare za Sarambwe. Bikavugwa ko intare zitigeze zisubiza bikomeye ahubwo ko zinjiriye umwanzi zikamukoramo akazi. Bikavugwa ko inyundo, udushoka n'imigozi ari byo byakozwe rwagati mu birindiro by'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Pinga muri iyi teritwari ya Warikare. Bikavugwa ko ibi bikorwa byakozwe mu rwego rwo gutanga ibihano ku
ubushotoranyi bwari bwakozwe nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Ariko kandi uteye icyumvirizo ushobora gusanga ko MAA23 nyuma y'amatangazo agaragaza ko ishyigikiye ibiganiro bigamije amahoro kugeza n'ubu igitegereje ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwemera guca bugufi, ndetse ikanavuga ko ibitero by'igisirikare cya leta n'abari muri coalition mu birindiro cyangwa mu bice bigenzurwa na MAA23 bigikomeza ari ubutumwa buvuga mu buryo buzimije ko hari ibitero bagiye kugaba kandi ko hari ibindi bice bagiye gufata, nk'uko bikomeza kuba mu bihe byose iyo intare za Sarambwe zigiye gukora ibitendo zibanza gushinja leta ibyaha bikomeye nk'ibyo by'ubugambanyi, kwica abaturage ndetse n'ibikorwa by'ubushotoranyi bya hato na hato, ibisa nko kugira ngo nibakora igitendo babone uburyo busobanuka neza ku mpamvu bakoze bene ibyo bitero mu gihe hari agahenge k'imirwano byemejwe mu nama yabereye Dar es Salaam muri Tanzania. Ni nako kandi ku rundi ruhande umwiryane n'ubwoba bikomeje kuba ku munsi w'ejo. Bob Amani muramuzi cyane, n'umwe mu bakomeye mu ishyaka rya Moise Katumbi Assemblée pour la République, yamenyekanye cyane mu minsi ishize ubwo yabwiraga Tshisekedi ko icyari igihe cyo kugira ngo we ubwe asohoke mu gihugu cyabo na pasiporo mbirigi, na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu na pasiporo ye y'Ubudage basohoke mu gihugu cyabo ubundi bishakire amahoro. Bivugwa ko akimara kuvuga ibyo yamaze gufatwa n'abantu batamenyekanye kugeza ubwo yagaragaye ku ruzi rwa Kafubu hafi ya Mengastole. Bikavugwa ko yakorewe iyicarubozo ridasanzwe. Amwe mu makuru y'ingenzi yatangajwe n'umwe mu bakomeye Manchube Saidi Gilles yavuze ko ibi biri gukorerwa Ikasaba Lubumbashi bisa neza na gereza imbi cyane iri gushyirwamo n'abantu bikekwa ko baba bafite aho bahuriye n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikavugwa ko iyi Lubumbashi yatangiye kuba indiri y'ibikorwa by'ukwihagararaho ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC bigendanye n'umubare munini w'abasirikare ba Afurika y'Epfo nabo bakomeje kwiyongera. Bikavugwa ko ugaragaza kadashyigikiye Tshisekedi uyu ari kubabazwa kugeza hamwe biri no kumenyekana ko bamwe bari kwicwa abandi bagashyirwa muri iyi gereza, nk'uko amakuru y'ingenzi ava i Lubumbashi avuga ko gereza ya Kasapa ikomeje kwinjiramo benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bwa Kinshasa. Gusa uteye icyumvirizo gikomeye biravugwa ko indege z'intambara ndetse n'indege ziremereye cyane za Afurika y'Epfo eshatu zinje ku kibuga cy'indege cya Lubumbashi mu masaha atandukanye muri iri joro rikeye. Ibyo kandi bikaba byanabaye mu Burundi mu gihugu cya General Neva. Bikavugwa ko Afurika y'Epfo yasirira amafosa iri kugira ngo itange umusada ndetse no kwimura nyuma y'uko bigaragaye ko byanga bikunda abasirikare ba Afurika y'Epfo bari muri SADC bagomba gusohoka ku butaka bwa Kongo ku itariki 25 z'uku kwezi kwa kabiri mwaka 2025, ariko hakabaho kwimura kuri zinare za Sarambwe zakoze ibikorwa byasebeje igihugu nka Afurika y'Epfo. Nk'uko amakuru ingenzi atugera bivuga ni byinshi cyane bikomeye. Ndabashimiye mbifurije ikaze ku zindi page ziremereye cyane ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Asantene sana. Niko kuri ikaze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho duteye amatako bigendanye n'ibitendo biri gupangirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Birasa nkaho urusaku rw'ibiturika kuri iki cyumweru rwose rwabaye ruke cyane bigendanye naho ibintu bihagaze. Reka mbabwire ko tugiye kugaruka muri Uvira, turagaruka ku ntare za Sarambwe n'ingabo z'u Burundi. Kubera iki intare za Sarambwe zitari gufata Uvira? Ni biki biri kubera mu kibaya cya Ruzizi? Ese warikare zapinga ibintu bihagaze gute? Ku rundi ruhande reka mbabwire ko turaza kwinjira muri teritwari ya Fizi ndetse na teritwari ya Mwenga. Birasa naho twirwaneho iri gukora ibitendo bidasanzwe kuri iki cyumweru. Ariko kandi reka mbararikire kuza kubabwira amakuru aremereye cyane asa nk'ikindi kibombe cyongeye guturika nyuma y'igihe kirekire abantu benshi babitekereza ku magambo yavuzwe na Joseph Kabila Kabange wategetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yeruye rwose avuga ko Tshisekedi ari umunyagitugu bigendanye n'ibikorwa yakoze mu bihe bitandukanye. Gusa
izo nkuru mvuge ngo ziroroshye kubera ko hari indi nkuru maze kugwaho yatangajwe bwa mbere mu masaha 7 ashize. Twakomeje kuyikurikirana ariko nta kintu na kimwe turi kugiraho gishobora kuba gifatika. Ikinyamakuru Sahel Report cyavuze amakuru aremereye cyane, ari nayo tugiye guheraho kugira ngo twinjire neza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibura mumaze kumva uko ibintu bihagaze, biravugwa ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahaye Amerika kugenzura umutungo w'amabuye y'agaciro mu gihugu cye kugira ngo yumvishe Perezida Donald J. Trump, perezida wongeye gutorerwa gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika asimbuye Joe Biden. Biravugwa ko ubu burenganzira bwo kugenzura igisa n'amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari kubishakira kubihereza Donald Trump n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kugira ngo bamwoherereze ingabo kugira ngo zifashe igihugu cye guhagarika inyeshyamba ngo z'intare za Sarambwe. Aya ni amakuru yatangajwe n'iki gitangazamakuru Sahel Report. Umwe mu banyamakuru twemera kandi bakomeye muri politiki mpuzamahanga cyane cyane muri aka karere, akaba umwe mu banyamakuru twavuga ko yubashywe muri Afurika y'Epfo, Sofia Makoyena, yahise abaza Perezida Faci ndetse n'ishyaka UDPS ati ese koko birashoboka ko ukari ukuri? Ntacyo bigeze basubiza. Niki kintu gishoboka kuba kigiye kuba? Ese koko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaba ari gushaka uburyo yaha Donald Trump ibuye ry'agaciro rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo amukize MAA23 intare za Sarambwe? Reka nagerageje kuvugisha bamwe mu bantu ba hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu i Kinshasa bigenanye n'amasoko y'ibinyamakuru bikomeye cyane nakomezaga kugwaho, ngerageza kubaza umwe nti ibiri kuvugwa ku mubano uri gushakishirizwa hasi kubura hejuru Tshisekedi ashaka Trump niko kuri? Umwe ati reka nk'uhe igisubizo kimwe nk'icyo mpaye mugenzi wawe n'ubundi wambajije ikibazo mbere. Namubwiye nti umubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubutegetsi bwa Amerika bushya nibisanzwe iyo hahindutse ingoma ni ngombwa ko habaho impande zombi ngo zikomeze kuganira ku gukomeza k'umubano usanzweho w'ibihugu. Rero hari itsinda ryoherejwe ku butaka bwa Amerika mu bihe bitandukanye kugira ngo ribashe kugera kuri Donald Trump, kandi Donald Trump we ubwe umunsi yatangiye kuvuga ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azi neza ko bikomeye. Icyo gihe yari yaramaze kubona ubutumwa bwavuye kwa Perezida Tshisekedi. Ntabwo nzi exactement ubutumwa bwose yaba yarabwiwe bwoherejwe na Tshisekedi, ariko birashoboka ko ari uburyo bw'ubufasha mu buryo bwa diplomasi kugira ngo ikibazo gishakirwe umuti, cyangwa se mu buryo bwa gisirikare. Birashoboka. Ndamubaza nti ariko amakuru ari hano hanze arimo aravugwa ko Perezida Tshisekedi yaba yatanze uburenganzira ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo na Amerika itegetswe na Donald Trump ngo uburenganzira bwo gucukura amabuye no kugenzura iby'agaciro byose biri munsi y'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bohereze ingabo zo kumukiza MAA23 intare za Sarambwe. Ntabwo mbizi, icyo nicyo gisubizo yansubije. Ariko kandi ushobora gusesengura byinshi cyane bikomeye ukibaza niki kiri kuba. Uburusiya bivugwa ko bwakomangiwe binyuze muri Cyril Ramaphosa, n'ubu bikavugwa ko hari intumwa zoherejwe mu Moscow, ariko bigasa nkaho Uburusiya buri kugenza make bigenanye nuko buri mu ntambara ku butaka bwa Ukraine. Bikavugwa ko bigenanye n'umugambi w'abanyaburayi wo kohereza abasirikare 100,000 kujya ngo kugarura
amahoro ku butaka bwa Ukraine. Bivuga ko Vladimir Putin adashaka kugirana umubano n'undi wari wo wese mwisi kugira ngo adakomanganya ibisa n'umugambi mubi w'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku butaka bwa Ukraine ibishobora gusenya Moscow. Bikavuga ko Vladimir Putin ari kugenda gake nk'uko byagendekeye inshuti magara ye Bashir al-Assad wategekaga Syria, ati ibyo birashoboka ko ari nabyo